Çatır. Biz бүгін Альберт Майкалашев решили позавтракать тыштағы ресторанда. Мына завтракты подают мына ушундай табала. И қарағыз достар, мына ушундай лепешка бердилер. И достар, мына ушундай тарелка бердилер. Огурцы, помидор, май, сыр, ушундай колбаса и сухофрукты. Қарағыз мындай колбаса достар. Ушул колбасаны аласың, жирный лепешкаға саласың да яшайсың. Аштарга достар тәмле болсын. Белиссимо. Вот уже. Мындай матур ағас. Прикиньте, бұл теге ағасты ошылай үрмәлі бір гүл үрмәлеген, короче говоря. Прикиньте, мен башта ойладым, что бұл не настоящий. Бір еселе yok. Оказывается, настоящий. Представляете ма? Шутикли матуры достар. Просто красота. Отель вообще қатарны шәп. Территория отельдің капец, нық дур. Бұнда көрәті бүтірдік түгел. И бассейндар тоже нық көбінде. И между собой мына ушундай мостиктарман бассейндар соединенные. Вообще кіші нық көп, заполняемость отеля 100%, представляете ма? Достар біз бірінші күн күйгенде өтек вообще қуғыны. Вообще қуғы түгілді, но где-то бір 20 температурайны. И весь болоттар қаплап алғандайны қояш үйінді юғыны. Шының арқасында вообще халқын хымағыны. И еще деньгіз де еліні бітмағыны. Хәдір уже мына деньгіз еліна башланы достар. Елі была башланы. И мына бүгін вообще капецны қыздырайынды. Вообще капец курканыс мынау горка. Мынау теге, который анаконда. Вообще капец курканыс инде. Хәдер, короче, Альберт менен Амир будут кататься. Мен көдемді юмдым. Нық құрқтым, нық вообще курканыс болды. Вообще капец болды. Яйлап, белый лебедь-то едет кетіп бара. Вообще круто. Ох, какая красота. Так, достар, хәдер эштәем рум-тур столовыйда. Мына бұл бірінші основной ресторан. Нық дур инде. И блюдалар тоже нық көп. Мен эштәсәкмен только на малую часть кына рум-тур. Хлебобулочный изделиялар нық көп. Бында национальный пицца хымақтығы, әлемәде Искандер, gözleme, әлемәкейдер, куриный крылышкалар, балықтар, котлеттар, рашкилардың тоже түрді-түрділері бар инде. Мына ошондай рашкилар бар. И, короче, мына крашкам всякие теге фарш, овощи, вообще, короче, нық көп түрлі рашкиларға прибавкалар бар инде. Также достар бында бар какие-то национальные блюда, өзімде білмеймін бұл немеке екен. Бір какой-то бір шарик, әлемеге оқшаған инде. Шынан мына әлемеде үлендер. Был какой-то странный фрукт. И семья болмаған, какой-то бір тоже странный әлемекей в кляре. Баклажан жареный, рис вообще на көп отварной, луковые кольца, картошка фри, печень. Какая-то курица странная, жарттырят, әлемеде ит, восточный плов. Қарағыма höктер тапшырып, ошындай ит жарттырят. Также достар бар детский меню, рожки с овощами бар, да какой-то отварной морковь. Детский меню, ушундай инде бар инде. И также достар мына детская зона бар. Яныгы неме телей? Бұл ресторанда бар. На самом деле нық дур выбор. Ендерге нинде телей фруктлар бар.
Можете даже номерға алып кетерге, рахатланып ашарға, можете даже пакетқа толтырып алырға. И напитки то же самое, достар. Напиткилар тоже нык ут, соктар, кока-кола, кофе, сей, короче, весь алып келіп берелер. Мен алдым мына ошындай блюдо, какой-то бір рис с овощами алдым. Именно мына ошылар какие-то длинные котлетки. Надо пробовать так. Бunda вообще нык шумган, потому что кіші нык тут и освещение нык аламақ күрәхел беченде вообще нык қараңғы. Рис с овощами. Какой-то странный. Чувствуется фигня такая. Рис с овощами қалғандар какой-то фасоль тут ташмақ. Я такой не люблю. На самом деле ресторанлардың тәмлі. Самое главное, алардың bütün котлеттары Oğlum sayma, tünger etme. Karşı nagri de bişkenle, nama de bişkenle. Бөрүктем. Шуны запомните. Былтыр барганник ошы ерде елга кып ятты ателерге. И шунда бер мужик түрк өзінің лодкасында краптар тутып хата инде. Вот, быйыл да шунан крап алырга булдык инде. Если ол вообще эшләһә инде. Келебеттик, ошондай домиги бар анын, ошо домикте яшай инде. И анда лодка хаматыкта ошонда прямо краптарды беширип бире хата шулай. Мен как, кстати, шул стористарды былтыр гана шайтып төшөргөн. Истейдер мекен, жок мекен. И шулук мына иргеше, теге шулук мужик, который краптарды тута. Кадан тутаңы вообще краптарды? Не, ошоно тута. Йылгананмы? Йылга краптар бар что? Биз бидрелерде ана краптар. Ана бакыр крапты бир тукмай, күрәһең, пататы бидрегә төшкәйгәме. Ана карагыз. Чыкарайчы. Ана кара. Ана япа краптар. Ана. Музыкашы булган. Ой, мен башы карагызым да. Остагын. Ой, балакайым кошмар. Ой, куркынсыз. Агай кеп алды перчатка һәм. Шуны краптарды ала. Мусакма. И падарта баштай. Шап. Шап. И все, бахыр краптың панциры yok. Ана достар, біз панциры. О, қарағыз достар. Қызығы. Ух ты. Достар, мына ошында кухня бит инде. Мына болевая кухня. И шунан мынада атқа түшіп кете лодкасына. И мынада домигі летний. Ейген генә ошында яшәй икән. Мына хәзер будан лодкасын барып карайбыз достар. Ошындай лодка. Көрдіңізме? Вот. Ошындай старенький гына, даже флаг куюп алган әле турецкий, прикиньте. Мына достар, и ошо елга. Какой-то елга, конечно, босрак какой-то бир элемендей болотага окшогон. Но ошо елга инде. Яна күрәһегезме достар, яр буенда ананда тоже пристань да тура. Хәзер без летний домигин күрһәтәбез инде. Мына ошында террасасы, беседкасы. Мына прямо нияктанда. Не то виноград, мухи утрам не каймашлай. Крышахында инде. Карагыз достар, домиктары. Мына тәдре, Bunun da ne var? ябылган. Ошолай стеклянный иске тәдрләрдә куйган, да тәдрене асып куйган. И, кстати, даже үзенең машинасы бар, рыбактың. Ошолай весь такталардан эшләгән, кстати, достар. И мына ошолай аның летний домиги. Мына карагыз. Бул әлләме китәр белмәйм, ошо шкафтары бар инде. Ана буржуйка мейсе бар. Мынанда ашарга бишерләр, мына ошай газ булардан инде. И все ошолай. Тапчан, өстәл и инде йәйгән ошондай бәләкәй генә еще диванчыгы бар. 500 доллар айына эшләйдер. Сезон булганда айына, доктор, представляете ме? 500 доллар, ол где-то 35 мен 40 мың айына чистый, по нашим деньгам, чистый доход сығайды. Бұл ағайды газ қыйбатты. Газ қыйбатты, шо газға, газға төлейді, бітінде бішіріп берген үстін бітінде. Все, короче, достар, мына бішіп сықты. И мына ағай прямо специально ушындай коробочкалары бар. Шында прямо тутырып, алып берейінді әдірлеп. И еще өргәне лимон falan. И еще достар, мына урат тұрып, түріп бере. Упаковывать весь полностью натуритіп. Өзінің даже бумажкасы бар. Вот. Все, готово. Жүй пакетқа хала. Ошындай краптар 1 килосы 20 доллар тұра.
по нашим деньгам купы была 1000 турчилы. 1000. Короче, 1000 ошондай 1 кило краб. Ну, короче, бешкес уже 1 кило болмайын, ярты килога айдана. Солайда. Ашарлық еті 100 грамм да? Ашарлық еті анда 100 грамм ғана. Ана даже Ясмина келді краб ашарға. Короче, достар, мына осылай ебіштілер, мужиктар крабқа. Қарағыз, нендей блюдо келіп сыққан. Непонятно, что какой-то бір мусоркаға ұқсаған. Короче, достар, біз бұнда алдық арендаға муравей, бәләкейгіні. И кеттік местный супермаркет Мигросқа. Біз обычно шул местный супермаркеттен алабыз күстенәстер, оливковый майдан күстенәстер. Базардан әйбердер алмайды, потому что базарда әйбердер қиыбат енді. Капец юлдары бұл, олай кешіп тұршық, еще бізде асфальт насар деген болалар. Нифигала бізде асфальт насар түгіл достар. Әйбет, мына бұнда туристический городта ямалы біткен асфальттар. Короче, $10 1 сағат тұрады достар, представляете ма? Вот, 1 сағаттан уже ғулахан доплачивать етәхіңді. Біз мына бұнда местный поселок бойда беріп аталар. Вообще емдік какой-то бір поселок оқшамайды. Біздің өдеудің яқта бар-бар моторрақ бұл. Мына, короче, достар, ушу местный супермаркет Мигрос. Алардың Турцияла единственный ушу бар супермаркет Мигрос. Достар, мына қарағыз, бұнда овощи, фруктылар қаталар. Мен ойдағайым вообще осод екен мұнда овощи деп. Нифига осод түгел. Базарда овощилар осодырақ. Мына қарағыз, мына ошындай перец 49 лира тұра. Біздің ақсаман 200 хум келіп сал. Альберт киген хайын ошы Мигростан, вообще Турциянан семишкелер ап қайта. Представляете ма? Турцияны ап қайта семишкелер. Бұнда представляете ма? Зур нутелла, 2 раза почти дешевле, чем бізде. Зур нутелла тұра Турция, біздің ақсаман. Представляете ма? Бізде бәлекей тұра үсек көпмі. Мына харық еті қаталары, харық еті достар 1200 тұра килаға, прикиньте, 1200 килаға. И вообще бұнда достар Турциялар итні қиыват. Шуға алар, наверное, ит ашамайдар, только овощи, фрукты ашайдар. Шуға яблоқтар, наверное, скорее всего. Химия түріктарды бит редко встретишь. Ошу Мигростан достар сей алған, былтыр вообще сейдері дәмхед, между прочим, ұқсаманы. Какой-то дәмхед, короче, достар, бұнда также спиртные напитки қаталар. Пиво, арақы вообще ныққайбат. Пиво өте мұна, короче, біздің ақсаман 160 хум. Bir бутылка пива, представляете, 160 хум. Шуның арқасында, наверное, Турцияла алкоголь смейдер, потому что қиыват. Короче, достар, алдық чипсы, какой-то бір ошындай турецкий печеньелер алды. Альберт семишкелерін алды. Ошындай, кстати, гүл шоколадтар алды, йогурт-кермі. Шул тәміне, короче, говоря. Альберт алды өзіне бомж-пакет, прикиньте, алынған бомж-пакеттарды. Ошына юбойда өйдер тұрады, алар бітәлі. То хатылар, то саватса итәләр. Так что можно бұнда даже келіп домик снимать деп яшәрге. Мен бұнда ойдап қойдым әлі, что в следующий раз вообще атылға кимәске, келерге бір домик снимать деп. И брикадна яшай. Өзің продуктлар хатып алағын, іргелегіне мына супермаркеттар бар, базардар бар. Потому что атылда какой-то отдых надоел. Вообще надоел. Йылда шайтып, өйдейм, кемейм атылға вообще ялтерге. Бір лучше домик снимать там у моря, типа уйдайбызда, и барбар один счет шул атылға келеді. И атады шунда тюлень хымақ аша бесіп ярым бойында. Короче, мен сені шындай материал берем ғой қыз. Короче, достар, Альберт меня муравей подарит там тебе вместо машины. Магазинға ерерге, полушкаға за продуктами.